savršena. Zovem se Mimi Kitagami. Predsjednica sam odeljenja drugo 6, škole Muashi Moriyama. Imajte poverenja u svoju predsjednicu! Popularna pravilnim držanjem. Tođo! A? Otkad te nisam videla. Kakva slučajnost! Tako sam srećna. Ko je ono? Njegova prva ljubav. A? Kako si mi? Dobro sam. A ti? Stvarno se dugo poznaju. Dobro sam. Kako je samo lepa. Ima prirodno lepu kosu. Vitko telo i ženstvena je. Ima duge trepavice i krupne oči i prelepe usne. Tako je savršeno lepa, kao da ju je neko naslikao. Ali zašto sam ja tako nervozna? I srce me boli. Zato što si ljubomorna, ču! Predsjednica. Što je slatka ova devojčica koja razgovara sa ušijom. Da. Toliko je lepa da sam se zagledala. Nikako da skinem pogled s nje. Nagumo, da li je ti poznaješ? He? Da, ona se zove Arisa. Išla je sa nama u osnovnu školu. Bila je menadžer atletskog tima u kojem je bio Ušio. Tad je bio još čutljiviji nego sada i nije se slagao sa ostalima. Uprkos tome, Arisa se stalno brinula o Ušiju. Postali su veoma bliski prijatelji. Njih dvoje se baš dobro slažu. Pogledajte ih. Da, slažu se, kažeš. Da li to znači da su bili zajedno? Arisa se preselila u inostranstvo pre nego što su i stigli da budu momak i devojka. Tako je. Ušio nije stigao ni da joj kaže da je voli. Voli? Evo ga opet. Opet taj osjećaj kao da mi nešto probada srce. Jel sve u redu? Da, možda sam se samo prehladila. Mimice, tebe muče ljubavni jadi, ču. Predsjednice. Ušio. Dobar dan. Ja sam Mimi Kitagami. Ja sam predsjednica Tođevog odeljenja. Drago mi je. Joj, kako si slatka, kao lutkica. Arisa, gnječeš mi predsjednicu. Izvini, molim te, tako je slatka pa sam se zanela malkice. Oprosti mi, molim te. Baš si direktna. Ja sam Arisa Yukishita. Sutra se prebacujem u školu u Moriyama. Nadam se da ćemo se lepo slagati. U našu školu? Arisa, te pitam, zašto mi ranije nisi javila da dolaziš?
Hej, nisi se ni javila kada si se preselila. Izvini, Ušio. Vidjet ćemo se još. Dogovoreno. Joj, tako se dobro slažu. Kao da su već dugo zajedno. Vidimo se, Mimice, lepotice. Mimice? Izgleda da si se baš dopala Arisi, predsjednice. Nesumnjivo je. Drago mi je. Vidimo se sutra. Idem. Zdravo. Zdravo! Hej, a sada mislim da je vreme da počnemo trening. Zar ne planiraš da me pobediš na atletskom takmičenju? Da, tako je. Gledaj pažljivo. Ha! Kako je brz! Jesi li vidjela? Jesam. Jel sve u redu? Brz je kao najbrži vetar. Naprosto ga obožavam. Hajde, pripremi se. 3, 4... Sad! Šta se događa? Izvini. Hej, Mimi, jesi li se toliko zagledala u Tođua da si zaboravila da potrčiš? Nisam. Hej, skroz si pocrvenela. Da, obrazi su ti skroz crveni. Šta mi odjednom? Prehlada? Moguće. Srce mi lupa od malo pre. Čudno se osjećam. Baš mi nije dobro. Trčat ćemo drugi put. Idi kući, naspavaj se. Izvini, molim te. Zaista ne znam šta mi odjednom. Nisam mogla da spavam čitave noći. I koža mi je skroz suva. Tako sam umorna. Šta mi se dešava? Šta ovo bi? Ništa ne razumem. Mimice, tebe muče ljubavni jad i čuču. Ne mogu da dopustim ovo kao predsjednica. Ne daj se. Dobro jutro svima. Stigla si. Dobro jutro. Dobro jutro, predsjednica. Dobro jutro. Kako si? Reci mi, jesi li bolje? Da, bolje sam. Dobro jutro! Dobro jutro. Zdravo. Dobro jutro. Poranili ste danas. Danas je poseban dan. Dopratili smo Arisu do škole jer joj je danas prvi dan ovde. To je lepo od vas. Zašto li me srce i dalje boli? Kao da me nešto neprestano da poput noža. Treba da se koncentrišem i napravim ove krofnice kako treba, da budu savršene. Kako je Tođo samo brzo trčao. Šta radiš, Mimi? Kud si odlutala? Kako si? Da li si i dalje prehlađena? Ne, dobro sam. Izvinite me. Tako. Divno izgledaju predsjednici, zaista. Hvala vam. I ja se slažem. Izgleda ukusno, kao da su iz prodavnice. A sada da probamo kakve su. Da vidimo.
dobro? Bljak? Ovo je potpuno bezukusno. Baš čudno, a izgledaju tako ukusno. Da probamo kakvi su. Šta je ovo, Mimi? Ne razumem, pravila sam ih po receptu. Profesorka! Dozvolite mi da probam još jednom. Jako mi je važno. U redu, ali ovog puta se potrudi da ih praviš po receptu. Hvala vam, profesorka. Šta li mi se to juče dogodilo? Ništa ne razumem.